मैं खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की डायलॉग तामिदें ताबिरिबा पुमनों पुतराम नोक्चरी ngasi की थमजरिबा डायलॉग की खना नेनेजनबा पुखचबा टॉपिक सी नो प्रेसिडेंट रूल न्यू गवर्नमेंट इन ऑगस्ट MDA that is Manipur Democratic Alliance हौजिक सी अमतंग ब्रीफ होइना कोइ निंगसिंग मतमदा पार्लियामेंट सेशन सी मुनसन पार्लियामेंट सेशन सी हयेंगदगी हौरका ऑगस्ट की तारिख 29 फाउबा चथगदोरिबा मसी नक्सिलपगा इरोइना मणिपुर इम्पोज तौखिबा चलिबा चाही एसिगी फेब्रुआरी की तारीख 13 इम्पोज तौखि प्रेसिडेंट रूल सी मसी लाक मतम से मयामना प्रेसिडेंट रूल लाकपदा अखोय अहोंग खरा लाकदरा हाइबन चिकबगी मयाम आशा तौनबा मसुंग लाखरा मतुंगदा थोइदोकना मसिना पुरकपा कानाबा कानादबा मसुंग नैंगरकपा शांति से पुरकना होना मतमदा थोइदोकना मयाम एक्सपेक्टेशन यौदमना मरम ओइराकांदा अखोइना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमनबगी अपांबा मुक मयामदगी लेबाक मयामदगी अखोइना उबा फंगबा सी रिपोर्ट मसु लैरे वॉइस ताबा मरक से अखोइ प्रेसिडेंट रूल से एक्सटेंड तौरपगी वफम अमा लाकपै तंजा सिदा अखोइ पार्लियामेंट की मिफम सिग नक्सिलपगा लोइना अखोइ MDA अमसुंग NDA की अलायंस पार्टनर म ओइरिबा शिवा सेना की माइकैदगी फोंदोकपसी अखोइ हुजिक हुजिक फमगदोरिबा पार्लियामेंट सेशन असिदा मणिपुर की इशूसिंग मतंगसु खन्ना नैनबा अमसुंग अदुगा अखोइ पॉइंट मरी यावबा मेमोरेंडम सिंग शिवा सेना की MP सिंग पिसलुना पेफमसु लैरे लोइना यामना चेटपा थाजबा अमगा लोइना ऑगस्ट की अहानबा वीक ता हाइतारे by first week of August masida popular government ama semnanabai damakta yam chawng thajab leibe wafam du phongdoi aduga akhoi taseng harakanda popular government ama sembada thindari besiga chawng maram di MLA singi marakte ge khogi power tanaba munnaba siso chawng maram amne wafam ju phongdoi aduna hojik akhoi ne bayamna sup adum pamnabagi khonjel mayam phongdok ngariba popular government si gi masi president rule se sangdoktana masi center de su pam semakpagi apam masi adumak leibendana masi thuna sema ani haibagi yam chawba confidence है बताया दुसु शिवसेना की साइड फोंग तो फम द लेरी दुना स्वाई की मतंग साइड अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमकद्रा अमसुंग अखोगी कनो सी प्रेजेंट रूल से तुम एक्सटेंड तौगद्रा एट द सेम टाइम अनि सिगी लेबा अमसुंग लेतबे consequences सिंग कनोगा अखोगी मणिपुर की इरांग सिंग मरी लेनन है बताया स्वाई की एरियास दा नैननबगी तंजादु अखोई लौजनबे दमकता ngasi की टॉपिक से थमजबनी खन्ना नैनबदा सरुग आविनबे दमकता अखोई स्टूडियो दा हुजिक लेंगचिन दुना लेबिरे काय खुमनजरिबा अखोगी पैनलिस्ट अहुम दि हान मक्तदा शिवसेना की प्रेजेंट अखोगी काय खुमनजरि पैनलिस्ट पबुंग तोंबी लेरे पबुंग तराम नोक्चरी अनि सुद लेंगचिन बिटिबसी अखोगी पॉलिटिकल एनालिस्ट ओजा डॉक्टर हाउबिजम गिताजेन तराम नोक्चरी अहुम सुबद लेंगचिन बिटिबसे एडवोकेट ओजा चंद्रकुमार ओजा तराम नोक्चरी थैंक यू पबुंग आई पबुंग अहान बदा पबुंग द लाक्चगी पबुंग सिगी अखोगी हुजिकते सोई इंट्रोडक्टरी नोट ता खतंग हाईलाइट तौजखिबदा पबुंग अखोगी आदा चटलकांदा अखोगी पॉइंट मरी याव मेमोरेंडम से पिसिलुगनी अदुगा मणिपुर की इशू की मतंग पुखनबैदमक्ता शिवसेना की MP सिंगदसु पफम थमबगने हाइरी अदुगा मरोइना अखोगी हुजिक गवर्नमेंट PRC की मकुत्ता अगस्त की फर्स्ट वीक स्वाइददी अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लानी हाइबगे चेटपा थाजबा मखक्सु अदुगी फोर्स फोंगदोई स्वाइ मतंग की पबुंग ओइना थंबिरोने पबुंग कमाय थंबिनिगे तसेंगना भाई तोन बा कोई लीडरशिप थामा अमुकी मतुंग दा मुक थोला मतुंग दा मुक नमितर मानी मुक संगना ए मयाम से अपॉइंटमेंट से हम लिंगना फंगबनिना थामा खाय मुक हदा मुक ले गराम दा से थोलपने जे कोई की मणिपुर दा लेरिबा कोई की जे 3 May 2023 दगिना ngasi mokse चारों ने मिचनी पान द तारा निम तो शुरू में ड्राइंग खाले का अदो यामना कोई की मैसेज दा कोई की कनोसी ममांग दा फेब्रुआरी की तांग पंदा हाना सिमेसो बिरम एन बिरन रिजाइन सुन तौरे अदुगा 30 की इवनिंग दा कोई प्रेसिडेंट रूल्स लाखी बने अगस्त की तांग तारा का निथुई ट्राउन दुइदा थाथु फागदबने अदो हाउगदुरिबा खोगी पार्लियामेंट हंदकी नोजुन फमसी 21 जुलाई दगिना अगस्त की 21 हो थामा चुना सथगदबने मसैदा मरु ओइना हुजिक खोई मणिपुर की नसीब होमुनुदा सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट तौरिबा थबकसिदा मियामना पिनिंगाई ओइदबा
aduga hojik le ba manipur da khoi gi tongan tongan no political party punamak popular government namal aning bagi porama miyam su popular government namal aning bai porama aduga nakalamorom da political game tawna ba ma adu hojik le ba pochi center na yeng ma meng si akhoi gi mamang da assembly hayeng ne na har kan da resignation to hi cause of resignation se se poche yam maru oi khreba auna government sem ka da kari la ka da ge ha bi chu khan da ya da bane aduna government sem ka da kana bu akhoi mako maru o hen ga da ge ha bi se center gi view of point da moi shi khanbam khang da ba hai tare amam da una ba kan da khoi gi magi power dam igar oi bi sin si handuk to ba aduga pulla kanda na khoi pulli haigum tawba aduga sida salaga lobby tawna ba khonna ba mayam singse adu akhoi na sigi matang da request soru kanda moi hafet moi body language do akhoi na nataba moi gi khoi uhum gi mari gi marung da ama khalladi ta yare na ji mingona langjalli ba khoi gi kari no decision lobum khangda ba ma oi ba ma adum taudra leidra ko amarung da di dum moi adum dum oina ba dai gi leaders pam bu sin che secret sacrifice to ni man di hujik le manipur gi awana mayam leibo mayam sin chi ningsing bi mo tam oine khalle ba hujik adum da power da changsin na ga tawba miyam da loine khangi kana noi ba hairo mission go miyam da loine khangi ba moina su akhoi na tawri mi na khange su khang ngane ba ado aina panjane ngi na madu any door adagi ama boire akhoi madu khara khoi sacrifice ki hebi leina chi akhoi maharashtra daga di akhoi gi toan ma khoi minister sin chi magi program mai commitment ama show the resignation to we akhoi chida dugum ba resignation to gi hebi chi dei leina de power dam igar oine sima aduga ai ache pathaja bache manipur yuji ki le ba khoi political scenario sida miyam da khan ma mihut na popular government nam laktraga di hujik le ba khoi gi mang da tar ba samesya me am sinche masi khoi gi tokan ba khoi gi kasin yong na yoksan na khoi gi lei ba kanglu mani gi akhoi na cookie da tai na ba ji masi ju hujik si adu gi potu ai kitang thaidu oni ne ba yam seng ha ka da cookie da sum tai na ra ga khoi gi kano si na te ba masi cookie gi maran lei te di na te adu ga maran lei ta ba mi su yauri ba ne adu ga moi da khoi gi day to day gi every day moi da mateng pang gi si kana no ha bi ju akhoi na khang ba ta moi ne ba adra akhoi na hujik ai na sum khanja ba da akhoi gi manipur da hujik le ba akhoi gi le ba MLA me am sik che congress su government se ba ba mo ne khale mandi miyam gi awa bi si uraga adu hujik le ba president rule da hujik tawri ba akhoi gi even honorable home minister Amit Shah na akhoi gi march ki tang ni panda free movement gi mana madu gi potu mana announce gi bu ngasi mo da thamu no thok ngam de adu chief secretary shille ga su hujik akhoi gi lambi thong su yadam gum to office ki le ba mayam sing su akhoi gi pura paralyzed to gum to president rule lamagi matam da tawam to thok si ngam da ba dong na tawe ta sing ngam de ba na taba ma su taw de ha di na taba aduna mai ei puna maki issue mayam si lakuni na akhoi gi miyam gi mi hu si jaga gi mayam sing si punchal laga tanaraga moi na tawjana na bagi tanja tu pibi bagi matam oi re ba aduna aina khoi gi leaders mayam si sum unar bu kanda government si handaki khoi gi august ki tang tra ga ni thui sida tha taru phadoi ne sidagi kari gum no mehem re di extend to ma or dissolve to ma then aduna hujik lai ba pochi
president rule si cabinet mi phama phamaga madu potu khanaraga leader ma khallo na hairaga government semba yabagi numbering du sapsa layeba habati BJP 32 ni aduga JDU dagi lakbaga 37 ni NPF NPP si leribo yam si government semba pamibo yam si government semda na hona kanda moi gi amato leader ma khanjana na tanza do moi long na hona raga madu da claim to udong ne ma adu leader su shanda dagi laga khanba adagi di madu gi khanna na live mi du su mo moi mi mo da una gi po na ma to udu da adu gi po to le khai ta so ngam dre ma center su mai magi way of lobby she loina to na dre le re ago manipur du sing miam na waris na ai khoi gi se manipur du sing lai se yam seng har kan da corona covid ki chahi ani hena khoi ware then adagi hujiki akhoi gi community ni conflict na sahi ani ga thahum no phajal hai adi se te corona covid ana me osle ni adi president rule lai ni adi sida afaspa lai ni adi 90% flat oi rei ne ba manipur da ge no wa ba state ate india ge pham de le dong mandre ba auna miang ni awa ba si yeng ga center na su athu ma tam da khoi gi lei ba kano sida popular government nama shem na ba instruction bi mo tam oi ne khale ba ada ai na sum khoi gi observation to kan da choi da na andaki first week second week yo patri marak sida government na shem gi sab saba adugi thajab lai ba adu government no shem ko tar ga di khoi manipur gi miam gi khoi gi lei be mele gi khoi gi isin na wa ta ni na tong dol gi or ga so akhoi mayam si tana tinara ga santi oina na honu je bugi tan ja do center na su bi mo tam moi re ba masai da akhoi gi ma ju chimi so winning ai ma ju chimi so winning ala ma ju chimi so winning as adu di ka sigi khudong jam si lo ga government chem da gumsi hai ba pona ba moi ro da du thinking nu le ho ba okay pabung yes adu na akhoi gi awa ba se khang ga da moi sacrifice to no ba that means she's numbering game never politics se GITAJEN politics is a numbering game never okay ado ai gi tung mi kya le ji khan bi ga leader gi claim to bi ba mai tung mi di leita na leader gi claim du sum to le ga di amana sum adu ma di asang ma ga tinabni ango ga tinabni angang ga tinabni sum to le ga di ma masa dong farani mi du phati sum hai le ga di center gi mi sing decision lo hum khangro e bi wani da okay pabung adi am phasana pabung ju tak pi di pabung amtang kanam tang bu ka chau ge center na hujik lai ba fibam ji da hai tare pabung no so khoi som side de gi di mi yam praja de ko tar su yam naksin na khoi na wata na ba ya ba khoi kanoma khoi gi pen da bam lai ba hai ro ba ya ba popular government si pam na rak pe form do lai de PR si da khoi satisfy oi da gi ma si da center na thamak pa ya ina pabung ga thambi ba sa karam hujik oi de ba PR thamak khra ba matung du da gi di ngasi phau lai fibam se da karam ba area singda sipawudi phagal ena taga sipawudi yare na taga karamba criteria gi engkanda aku popular government ba hanjan hanba yare habigi hiram singda meeting thamakan thamakpa yaina thambi kamai thambining pabu aina pumna yengboda hujik lai ba president rule che sigi sina hujik maru ena tawsi naron bhavani mai thabak se romal yaw su phare mobile yaw su phare habit pan maming mu pan ra de papa da phare adagi lady che ai shimatang di haije ba akhoi miyo bi sentiment chok de thoi thab ki na de sentiment chok de mi hat ki na de adana akhoi ki leiba ton ba akhoi ki leiba manipur ki hujiki leiba mayam singsi china wa ta ni akhoi india ki citizen ne ba moi mayam si kari do gi karmai do na si oi bono hai ba pona ma lak pa na ta ba ad le loina tumna bha ka ni sile le tumna ba pha ni adu loi dir bo gi pona ma da sum taw ga di isai no mayam da taw ri ba po to khu su no ai to phawe taw hi do ba thamak ne ba handak arambai te gol na ai gi di ambulance ni khol lai je ko arambai te gol na handak ki ising chaw bu da adagi di awana adagi di si ga do mi mayam ma kal li bu do adungi pota chatreba akhoi si credit long no bagi ponam da leina re aduga nakalan morom da na
धप तौर लेबांग कांगू लेबा याद्रगदी होरेन सोमदा अखोई भूत थाजन कहनगनी पोत लेनब पोत लेरेबा सेंटर येंब कांदा मणिपुर से याम सरक सहिंगनब पॉलिटिकली याम सरक सहिंगनब थाजब इथम थमंगमदबा अदुगी यामना फ्लोटिंग्स अखोई पॉलिटिकल सिनेरियो मणिपुर लेरेबा अदुना याम सेंगना हाय कांदा हुजी एमएलए मैम पुनम पुंसन बिरेन पुंसन बिरिसी याम नुवाय तौदबु अखोई पुल्लिबसे थबक ओइन ओंथोंगनम होनबगी थबकतो मचोय मचोय तारगा मन सुम लोबी तौबगी पोतु तोपीरगा तौबीदि फगनेन खल्ली अदुगा ओके बाबा अदुगा सिमा आई सिमतंग हाइजगेबा अखोई से मणिपुर हुजिक लेबा अखोईगी अखोई मछिनजे अखोई मछिनजे amana mahana no honaba politically ko amana mahana no honaba ada amana revenge si akoi e machine di tawno da phai okay pawng yam ngai je akoi masem da yengthina ba amana politics ta wai ta masi tawng da bana phai pa pung tham bi dei oja gi ta jen da mulak tege oja maroi na haikan hujik se popular government se amuk pambagi wafam se phongdok tab na te do amarom da mu popular government se muk lak pa taraga su same hanagi legislators na adum tawba du kam khogi lairi ba mo moto intention se dum hong tan haiba tare adugi potuma vec to hanagi mamang gen tawbun ma adum hamu lai taraga di amuk karibu kana dun haibagi question ma amam se pukhatab din na ti hai tare adu khogi hujik February kan August ki tarik 32 da khogi dissolve taw do ba seng bagi di extend taw gan makha mu chatha hoga do masida chatha chathoidra haibagi asom da extend taw hai ba phom ju thamba su leire sidai da pabung yam na thaja ba chet pa khogi center ki site gi masi popular government ma semak ne ba phom ju thami oja gi ta jen lak chen ju ja ka mai ni yeng ba yai sigi matang ki da khoi taseng center na semak pa taraga di karamba manipur gi leiri ba phibam sing da yeng kan popular government ma hanjan han ba yarani yana mon decision lorok pa yai ka mai tham bi ni oja han waktu da notice window yang biri pa manipur jakot mi kai kuno jeri hari nang asigi panelist ngin biri ba tamo tombi section president state manipur madi ko ola chandrakumar okay madi khosoi biri bichen shubla on sakut kai kuno jeri jan shubla ko si hajik lai ba asigi topic si yam maru ba topic amadi oi adu boi koi in other sense am lu na khan ba gi mathau ta da por dun lai maram di mase ko gi kahani proxy war ama chutha laga aduga taseng manung da internet policy amda koi tangai phaduna manami na bhaitare ko extend na sagi center ga manipur gi lai lengak siga managa drama am hak to bodum ba PR gi kongthang amni thamjage bako madu gi mayek lar kudam ji kaino harga hajik lai ba ku ki terrorism gi lanji sahi ani hele loitri ko loire haina declare to usleitri adu peace lai na kana ngum ter declare to usleitri ko mase koi hajik stin lai bi issue je koi adum awa mai unar lai heba sim diam confirm ni adu dai da mamangi koi gi hana gi leiramba government ama hana leibiram government si koi hangana yengba ya kitang hangana india da porkre leiba gini ko subla koi thang jari ko mamang da date 9 February date 9 da hana gi leibiram honorable CM ko koi CM na date 9 da khawna resign to buze sigi yam nungge ba on to khre lei ko asi kai gi resign to no number 1 then manipur gi leiba ko gi absolute majority phanga leiba ngasagi BJP gi leiba magi mamangi election mo na kari ji punna out of 60 gi manung 32 ni mo phangi ji ko 32 phangaga kari ba ko gi majority na kari ba magi BJP gi team asigi matung na muk to ka dore NPP gi ko National People's Party gi ko gi mioi tariat adu moi BJP gi mapang na samina ba moi tari auction gare ade KPA ko KPA gi ani auction gare then adu independent da ka ba moi ahung ni manung da adu moi ama ani support auction gare ko no na adu noi mateng pangching gare lobu yare adu aga no gi koi adu gi JDU di karak pa moi mi taruk su adu mateng pangching gare ko adu gi MP di karak pa moi manga mateng pangching gare out of 60 gi manung da lehori si koi gi opposition party da lehori moi manga lemho bujna na out of 60 gi manung da 55 ama di ka dore moi ruling Paimi nari pasing marta mapang na samin na rebo ko. Adi 54 tamo amana marta lagi dawagi wani. Ado 55 ne ko chakri ko. Ado lagi dawa ko gi amma yaw ki badunna ko marta lagi dawagi wani. Ado out of 60 nong 55 ti moy mapang na samin na rebo ne ko. Asigi manung si da ko na ngai si ko mamang hanga da ko ni yeng bi 1960 gi 7 gi manung 60 ka no ko gi 1967 gi mamang gi ko gi hanga nong yeng kanda ko thamni ba PR gi manung gi lei ba magi chakki ma chasiga yeng ro matam da handa gi PR ku thamni mo ngam ne ba ko mo ngam ne duna handa ki sida da ngai patne ko ni am ngai ta si
kuki terrorist na tawri ba machat mo main ta da posakse kana na masi siemano hang jeng se ko kuki si koi gi lebi ba ngasagi mamang gi channel list ma channel leader ma ya mana ma habda kuki da channel chai area si da channel di chapchana mo gi ba freedom lo mi dri ba budi ko chai area da koina wa hai ba change ba tabu mo ji kana na use and abuse mo ji kana na scenery bano mo ji kana na ngalo biri bano mo ji kana na lang thai bano ha ba si madi koina chai area si da koina kumna yong change ba ko mo na ngasi si yong na mga kaliba si yong tong tawri ba mo na ngasi manipur da ngasagi nong na lakan da manipur le shalakan da ngasi mo na tong tawri ba mo gi masat se kana na ngalo pi bna ha ba si madi masi koi ngasi madu tidok to ya ro ba ko hoi bai bogi poro da hui ngau ri hui bu thi wa ni koi le nari dina ba kuki na ngasi ngau ri sigi maram kari gi no mo da kana na injali bna ba si mo ku tidok to ya ro ba hui ngau bu jorok ta ya ro ma pu jorok ta ya ro ko lak to ba decision ko ro ko aduna hajik ina adugi ko literal akanda hajik lai issue se handak manipur thami PRC ta seng lai ta gadi option ani do ko ni yeng ba yai ko ni yeng ba ko na ko ni na kan ko sai ani hena law na pogi magi thangma output se ko ani ko ni yeng ba yai si kai no haira gadi amana lairiba ruling party singi manungi oiba moi masengi nushida ba ko moi masengi leadership pamba moi masengi chokri pamba moi masengi eagerness ko moi masengi oiba ngasagi aso sang ta da bagi oiba ngasagi kan da ai koi lebak ki awaba lebak thoi crisis sunu khunna koi namdana apya thama ba number 1 then number 2 center ga moi ga manaraga loktuna handaki leiriba irang sigi manungda kayum khara particular maidei sing da kayum khara tawge na khan madugumba mogi laloma leibra ha ba si da yatmi no puoma ani center ga option leite ko kudam moina absolute majority phanga leiba pot amada PR namna thamjan bai ja sigi manungi agenda kai ko khangninge ba ko adu da constitutional crisis leibra na jaga na sai kari leiribno kari maram ki thami bana ba su khangme leiba ko adu ki maram do manipur da panbiri ba du gumba sai gi absolute majority phanga leiriba adu political party singi na mado miyam na khanga do ne PR thamisi maram je aikoina leibak ngak matam da koi leibak ngak ngamdre natragana aikoina thok tawma matam da madu thok tawma ngamdre bias lai dina sai kai mami khara lai re aduna maram or ka da sai thongi maram di bium thu e absolute majority lai bai si kudamoina se ngan hangi koi gi kano da West Bengal da prime minister na mana wangang matam da koi sim taja boi wari ni ko mana West Bengal da magi wangang matam da West Bengal gi lai ba state gi lengak na tawri ba thok thong mayam sim tu da prime minister moina khutin me ya da pochun ma phungu i ba ko aidi West Bengal gi lai ba chief minister na West Bengal gi lengak tu na ai gi china thumjagi oiro na tragana illegal ba thok oiro na tragana whatever issue khara da ko West Bengal je kai na sille kai na ma lauri ba ko ai da he was prime minister ko ma prime minister ni leba ma kai na ba state to magi oiba phatna ma thok to ai da go ma khutin biro da na adu migi state to thok to di ma khutin tin dingam de then manipur di ka dawre masagi political party amagi masagi government lei na adu da government to thok to da apin pen da lei ha bi da mukta thoe ta masagi ma khutin la kan da PR thon da di adu manipur gi lei ba political leaders ngi kai na uri na ko shimla to re ba ko adu na cha shubla ka shu hena ningai oi de ma se manipur gi lei ba aikogi ruling party gi lei ba political sekudam moina sai area ko na kupna yeng ba yari si aikoi BJP gi ta na mapang wen sami nari ba JDU ba ko sai area ko question ko hang ba yae ba ko hajik manipur thugai na ba siliba particular manipur thugai na ba siliba manipur kai na ba siliba dugumba kuki gi MLA taras gi manungda BJP dagi phone na kar ga leba MLA manga yauri ba ko ruling party dagi phone na kar ga MLA manga yauri JDU dagi phone na kar ga MLA ani yauri ba ko ai ta ga di mugi political party singuna party gi lei ba dugumba magi principal da manung lei ba mai quorum jing gi manungda hai di ba dugumba lebak thugai na ba silib kamu singje kari action ko lagai ko hangninge JDU na magi kari ba manung de kari ba MLA ani particular atai di panjaroi maru na chamboi kari ba hanagi ko gi former ko gi breaker of share ma DG LM khautian na manipur da drug ki matanga yam kanna issue oi ba dugumba ko poppy plantation si lei phajabai thabni hai ba ngami ba dugumba MLA aduga manipur thuara bi yawri MLA se ngasi lai ba bogi political party ki leaders na kari action ko pi ko hangninge ba ko adu masi yam loktu na man ba yana ba chapai mong da sum nei mong man ba mami ko sum ta han ba se masi koi praja sing apang masi bi ko pharoi ba aduna haji nei issue si popular government sem ga ju ko kutalai ahi ngamgi wari ni ko ahi ngamgi wari ni sai area mo masi nushida man ba malaka ngasi chingai na malaka na sang na puri bagi maram se something kai gum manung da hidden agenda ma lei ha ba sum di ko khange aji ko na sai area ko khange ko haji ngasi mak tu ko gi evening news ko paper da ko pajam matam da ai ko yauri si hayeng dagi hawadori ba du gum ba ko nongju mi from se parliament session se masli da ai ko punna
ruling party go in na punna kare hadar income tax bill yauna punna bill nipan ko thokane na jimo sem sa lai re na hai ko then sigi manung especially manipur gi oina atopa bill mayam su moi pass on sem sari adu particular finance gi o posu moi pass on khonari adu gi manung especially PR je tha taru changdong na bagi mukta proposal to na bagi mo sem sa lai re bagi sa hai to fongi ba ko asuna kan na ka dore manipur gi MLA kan ka dore ai August ki angan masarukta ai popular government se laani ga na sida phundu poli ko ai ta ko sai ai ko hangning sina manipur gi lebiri ba dugumba ruling party ki lebiri ba dugum MLA ngina Delhi chali na chapi ba kangu sing do karamba Delhi ki prime minister ki kam official leaders unabi rakono home minister kana unabi rakono minister kana unabi rakono unara matuna kari habira kono habajum ko kan janinge ba ko Delhi chapagi nungai ba chali na adum ko to ba ko yor ka ngasagi adang ngasagi nuni ni umni lai thura ga nungai na ngasagi koi haina me taw me ga la ku phim da koi praja sing je sum ngol thame niti ni thame ba ko sum koi la to re ko ani yam haining yam na usaning ma khara lai adubu koi na hajara ise ta sing na kana go in person na mai koi na nungsi da na kana go koi mi khara ko nungsi da koi haip na se de haju le manipur gi issue je manipur gi issue je pia lai na ba bu da nungmai ka pa lep ta ba pia lai na ba du mi mang ba lep ta ba pia lai na ba bu da ngasi low mi sin low bu da maning to ubangam da ba pia lai na ba du free movement ya da ba je kabiri ruling kabiri MLA sing do question ngiring ida madu noi na sana yenga lai mangam ibra question lai ne ko adu ge to very biggest kwaida hang question am kai na da ga di manipur gi manung da hard city ori ba imphal mai ondai na kilometer 3 ni phang sana lai ba gol ta bi da ai khoi bu ngak selon thak pa du gumba central security force ki sipoi am na ba da manipur muthana salu hai ni se what is the behind the scene question hang ni e ba ko madu gi manipur muthana salu hai ba sense tu da tar ga lai bi MLA sing du ne question hang ni de mama lai ba thugai na hona ba mama lai ba ta masi si yong yeng aba ji ba bu da government of sembi na ba sabi na ba adu tokbi na ba ta tokbi na ba why madu khoi hai dong mate ba ko absolute majority phanga lai ba moi sing na ngasi mok sema do ni haye mok sema do ni sema do ta ga di madu chup chap ti khoi pi ga do ni na adu da guts lai na la rum sang he dare ko adu da ma se chingthok ko ching ga ayo khan da di ma se kano subla ai my opinion ni ko se ai simple opinion ni na jeni ngi je ta sing lai di dum pia lai gi dum male kai gi da ga di haju se moi cookie lam hen tu yen ba cookie terrorist ni thabak se ka hen ba thabak se moi ka se tong ning dre ba ko yam sai ga se yam man ba adu mo gi political leader khara di a Delhi sala kan da ga sai communist unna ga lampa am da ko phamin na kan da mo gi MLA sing phamin na kan da manipur thugai pa ma kan ku cha thakmin na ba ko adu ga Facebook da ko photo thakmin ko yam uri ba ko adu na adu gi manung gi am correlation nungsin na ba mi do lai bani na moi na sarkar CM kan da sai gi amuk takhai na ga do mayam adu justice phang na hona ko da achuma thoi mayam ji gi ba kai khak khak to hona ko da yaroi da ba sai gi ningdong bom na ga to mayam ji ura kan da adu di kha saujin na ga PR jen thamnang garo ko khoi da phato ta han biranu PR adum phanam to bi garo adu khoi MLA sing di PR lai gre ai khoi power lai tre adu nai khoi power lai tre kai tong jre ga haju shu 27 gi board khom hona re na PR lai ramin khoi kem tong ngam dre PR se khoi doi su ngare adu na khoi right lai tre maya nung CB o adu board kan bi ko ha ba kang bu mu su thola ba re da yam ngai ba ni la ji adu na isam sam na sai kai thai ba khoi kai ai ni khoi kai ai da re khoi kano thai bado yuk thai bado ko moi do phang do ba magi ngasi thuiba crisis gi magi justice am phang hona ko da general ga do ba tong na ga do ni khoi do jai ning je mai dai na bu la la ju kuki na bu la la ju la le mi do ni khoi justice putok bi ha bani khai pa ju kana na la han ho no kana na la ho no kana na hor pono kai hor pono ke do bai hori bono ajik mamangi lengak pa bi ram kangu sing na heram ba official document me am ku mang bi aroi ba ko maram di manipur thuiba crisis se illegal immigrant me am influx ni ngale ko gi popi gi ni ngale na adu gi ni mo na piram data mayam jona bang biar ko adno why kare gi da makta manipur thoki bi irang gi oi ba madu gi waro chino por hona matam da kana ma da area du da koi kar haini khut haing khusan ka to ka da kai por lak ri ko duna madu ko mayam jing do koi ga thagi juk thai bai da re ne ko ising na ma sok ning da ba sa sok hona ba da gi adum koi ma sing hak law na ji khong na ji chakuri mun na ba sa ra ji adu to ba sa ra ji pr do to khra ji moi na pujana to koi na tho ro ji ga hai ba gi ma mi ta na pandam chili ba question ne ko why moi mayam sugam le ga ka do gi center na absolute majority phangba leina center na PR from by je but behind the kai ko sakar le ba jima di story film ta ya thai tham jagi ham okay thank you so much PR sina ko gi lem excuse mo na ma ko thaidok pa yana ba gi khulai mo no sin na bra hai ba gi meeting du masu thambi ro jana aduga akoi makoi si
PR se laina makoina tawba yaba mayam ama haibe ba moide kemta vocal oida ba haitare aduna moise laka na sema kanda mo kari laka de ge habanu ching musi second round amung lakse thank you so much jai han begyo na Chandrakumar da oza coming back to the topic se da katang hen naksin jara kan haitare han begyo jagi su mo thambiyo hojik si president rule se by first week of August haitare masidai popular government ji sema ba yare sem ta ga dum obviously dum kano se PR se develop to khani haibe ge thaza ba so ko gi CBS na excited so phone dok pi haitare ado kamai thambi ne oza duga si oithok pasi ya duida aduga kari maram sing dagi haitare ne dum semak pa ya bai kano se lai ne kan roza kamai mo thambi ne kano surbala kui ahan mada ai notice window dialogue ping video viewers sing aduga ai ko panelist pong tombi aduga tamo GITAJEN bu kai khumna huchari ziki lakpiri bu kenu se topic se koi topic se lai je koi ziki PR je extend to withdraw to withdraw ha badene bisam samna ala sai koi hujuk se tamo GITAJEN jo haibire ri pong tombi jo haibire manipur de hujuk BJP ki kenu si absolute majority command to lai ne 37 BJP to chongjalak pu 37 dunga magi alliance partner punjalaga 54 legi da 55 versus 5 ne congress ki manga je khatane opposition bench family treasury bench family na kaino ni ruling bench family na yangai manga ne ba before PR na sai suspended admission laktre ni matam se adu argadi PR president rule si kai gi thamai no haiban ne ba koi gi basi karak akoina mayam kan attribute to buse kai da torok ya da current lot of BJP legislators mogi 37 haijabata 37 is original 32 si marak sida magi game semna ga sai pong tombinu thambi ba power craze power savvy waraga number lailiti khangdana leader di loyo winning pa ado masi su akhoi hanagi lebira makoi honorable XCM gi ngasagi magi thausilda tigi magi govern tawr posina mana leader wen tawr posina pena da digi tholok pa dum masi ju dum attribute to bi aims makari no haraga de khoi gi mamangi regime congress regime you kano gi lering eta pongi bu bi gi regime lering eta chai trauma tam par ko se ka check muk long te si magi legislators in zimar kamai command to kamai na respect command to mana kamai na fear factor am pir po ko aina si to dra si to ni hai gi mangon ngambam nei bagi chai trauma chal in en logjei beina adu ji ke khoi gi ani honorable CM nongthom biren singi government chai nipan da ne ba resolution gi tare nipan sida adu tardi term ni si suna chatri ne ba spiro commanding heavy majority in the assembly adu clear kano ne miyam na sigi moi kuntra ga taret kuntra in thoi sida di chupen pendre has been declared ne yes masigi reflection je karai da tholake habada last year gi koi parliamentary election da koi gi inner manipur parliamentary constituency da na koi honorable MP oza angomsa bimol koi jamna 1,09,000 vote record margin in the history of Manipur ki history da record margin koi gi Varanasi da koi honorable prime minister Narendra Modi na magi nearest rival lagi heli se aduk chawbo Varanasi Manipur gumba yam he Manipur gi inner Manipur parliamentary constituency sidagi yam na he na chawbo constituency ne ba sidai sida honorable prime minister Narendra Modi na magi nearest rival sidagi heli se vote lakh amaga lising tratru khatne ba whereas Manipur gumba inner Manipur parliamentary constituency ki pitru constituency sida proportionately yeng kumatam da koi honorable MP om sam bimola koi jamna magi nearest rival BJP karba sagi kuntra ga tare na support tawba sidai sida
vote lak amaga lising mapan hen bai ja public ki resentment public ki nungai da public ki pain da ba se kaya kadai bo yori ha ba du gi chap chap reflection ne ba aduna masigi si yang akanda khoina current lot of ruling dispensation da lady ba khoi MLA contract to na contract re sida di miam na penadre has in declare ni opposition hai di opposition ni ko moi gi legislative oversight function hai bana tana ruling gi soiba thiba ari gi ruling gi check and balance ki moi gi duty do na taba executive function moi lai bana te ba they cannot decide anything bdf am transfer to ngam ba opposition gi MLA na te ba adu ita is squarely responsibility kana na logani ruling MLA sing ruling gi sai gi cabinet but by the cabinet minister sing logi mam to eba madu logi to badung sai low do se kai la e madu target hande ki current crisis 2 years hela ab crisis sida what people saw absolute dereliction of duty and abdication of duty from on the part of the ruling dispensation MLA ma'am adi ruling class lady ba minister the council of mugi oiba kan wasida mugi yam chauna mkhoi gi oiba historical responsibilities de gi nan thok ga chen ma ja tong gi ta jen ju thambi ba to madu mak khoina khwaidingi chamba kanom na su electorate amana manipur gi mi amana su dum ui ba du gi pot to adu gadi khuli mu yenga isina mo sai khoina haije bu ne in spite of commanding heavy majority koi center gi yaka yeng lai re ba koi ai na haije badi internal politics internal kaino sida BJP gi internally sida moi oiba referendum am lo ro ba okay honorable CM hanoi biram bonum tomam biren ka mi kya command tori adigi CM gi tanari na rumor mil yauri ba koi hero ki sir radishamna kayam command tori adigi koi honorable speaker thoksom setter na mi kya command tori hai ba se BJP ki thambal sanglen da moi kontra wa na traga moi kontra wa ji ki referendum vote am lo da pop ta ba pon ne adu ta di vote kontra moi kontra in thui da tra threat phang da ya di ha ba te tara phang ga ju khwai di gi yam ba mi du na dum o helo hai ba ne ma si ai da khoi na ngang oi ji ngai mamang ju haijaram ba du ne koi pong ri sang gai sing ne ri pong ra bin koi jam ne Dr. L Chandram ni ne moi gi content ni lang ma tam advine internal party gi voting am to ra ga poi pong le gi tra ba mu ani mu koi ri sang gai sing ju ina CM gi install to we madu ki same system da koi thamba ya ba madu thamba mo tai koi center da koi chen lai re ba center ni ya bi ra aga di na aduna kamai dore center da ya bi ra aga di na koi na chief minister amana na traga na chief minister oi bining mo mayam jina chela bani na sai gi mamang do na hijaram madu ni federal structure manipur ki federal structure federal ken osida onslaught the assault to ever sai gi ai koi gi ba ai na hijaram madu ni mamang da su koi gi chief secretary ngasi jum chindui hoi si budi president mong sindo ko ne si bukti well and good but in spite of chief minister ma popular government am leading ai da chief minister sindura ine sorry chief secretary sindura ini security advisor hapcha lai ini adu DGP sindura ine ba adu india gi ngasai civil servant da union list concurrent list regi state list na lai ba state list ai ne state ki pure domain state government am leading ai state na taw do state center na khut chung ting jan nya da aduga ani shuba da concurrent list ai state na ju center na ju ani mangam taw ba ya ba aduga union list ai bina union gi domain da leiba function khal rei ba adu pot se sungna na da law and order ai ba se manipur ji thoi je to some extent law and order situation na ba ada law and order ai ba si state ki pure domain na ba sigi state ki functionary जैसे कि डोमेन स्टेट की डोमेन दे लेबा कइनो से लॉ एंड ऑर्डर से कनाना कमांड तो बनी होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री माने स्टेट होम कोई होम दिन तो दो होम डिपार्टमेंट तो दोनी होम डिपार्टमेंट जे दमु माय फंक्शनरी डीजीपी और इनी adigi chief secretary adigi commissioner home sigi keno sigi whole structure je thugai re ine center gi center ina apam do hape ine ba do dadi law and order situation state ki domain da leba pot cha kana na command tore union na tore ga federal structure ko yi ba keno che character autonomy state ki autonomy ni je ba kai re ba masi kai ba sine ba ko problem je ado tar ga di ekoi nu ji leba miyam ji no je inga sai je ba do current lot of politician particularly vote kavi riva
elected representative mayam jidadi miyam na thoina penadabani na ai wakhandadi miyam na popular government haija bai wani masi fresh mandate oina miyam di pam grane ba okay ja aduga amuk aksari sina in spite of clear mandate 32 37 ka handa na noi sai koi hana gi honorable cm nungthom biren na 30 ka halu koi manipur sanai bak sem gi hai ne adu 32 ka hale adu 32 ka halaga hojina government sem ngamdre ba adu itar ga di miyam na piba mandate amakha ikai ba piba ga chamane miyam na thangai sing na masi gi potsi ai wakalon da di miyam di thangai thawai lairiba elected representative sing ji di tasing na penadri have declare never aduga ngasai amaga mo laks amta ga hai jawge thambiyo khoigi ngasai pong ko minute thambi badu khoi huzik si governor rule haidar president rule gi manung ji khwai gi primary purpose se khoi gi land ka pata yawba na tragana khoi gi irang ji gi namada khoi gi insurgency namda bagi namada mi me ama mobile yaur ju phare phone kano yaur ju phare haise machi at the end of the day center da lady BJP ne ba governor ji BJP union government na hapak mi ne adu already state was rule to risa union home ministry ki through the ministry na governor ki through the rule to in president ki through da adu already state ki lairiba state ki BJP leaders in central state BJP leaders na center da masigi arrest and detention unreasonable or irrational or arrest and detention to we are na masi chu dum lobby to bim to eba adu tari lobby to di have na was they remain silent they want to abdicate from the responsibility aduga amana mu sai kun try thoi leina command sai government am semba ga maktab se ai wakalon dadi state ki BJP president ni party ni man head ne adu ita state BJP president mu hoina including those dissenting cookie MLAs cookie sai cabinet minister ni yorga MLA punna tariat ari kano yorga tongjan gi yorga tariat ne dra oi tara du ani no KP ga no oi bane aduna aina haidobdi cookie su ngai sunu mitai su hai sunu mitai MLA su hai sunu cookie su hai sunu ba adu state BJP ki state ki dadi president leader ne ba mana magi kamanam da mana whip chalai ba yai hai jabni na noi lao akoi kanana government sem do ne ju voting to se na madu ki command se ju ai wo khan dadi masi mangon incapacitated koi ba to bo jaga am yaw in lung jai ba adu ga over dependency on center hai jab do hoji center na na noi kuntra ga ni thoi mak le pulau adu ga akoi chief minister ma khan ge hai irai lai ngasai Maharashtra da Ajit Power government ayu nongalam dai da wasak lawrim okay ja thank you so much yam phajana thambide ka dobi tamakta ko gi state ki laiba singina sai tare ko same party ni se lai ja da lobby to bangam da bagi amna chong na hai tare aho bam su lai re aduga whole structured ko gi law and order which is ko gi completely a state subject hai tare ki ju adagi direct ko gi kano taw lai re operate taw re si gi pochima lai re aduga PRC namdana hai tare ko jakita jin thambi ki tang sana na pusela kana si gi marak sai da ko gi ada madise hidden agenda ma khak lai re bra hai basi som le su kemta lobby taw da ba adagi direct dum ku thingila tawrakpa si gi pochima dum lai re duna kano si PRC dum tawge na tawrak ko itana ga di khuje akoina by first week of August kai basi adum yar do potam khak lai be mami dum dum chaw ta bi bam je lai re aduga loina na hoji ko gi CHANDRAKUMAR thambi gibdo adu itara ga hujik lai di ba mi sing se ta seng ha kan da ko gi PRC ahan budi PRC lak matam da dum public ki citation ha welcome taw ba su dum yaw dab di na te maram di PRC lak ana kadi gumba something different ano bo change sam khak tu ura dra hai ba ki potam ki thamna kim ni madu gi satisfaction du de koi phang dre duna amuk popular government ama sem tara ga so koi fresh mandate ama oina ko ni miyam na pam ga da sem sina adum khalla kan da ko adum hane gi du de bc circle hai tare adum lak ta ga madu gi thodok na kana ba su kana ba musum kana da ba sound ne ba ya ko posa lakani ai pabung dam lak se pabung us thambi ki me si poche government ama sem kan ta dam kari lak da gi na ngam mang se pabung thambi ki do koi si poche na man thong ge jin manipur ki praja miyam na president rule pande number 1 number 2 election pande praja miyam na ko aduga ngasi si BJP ki mihut ama yawdi nongai ga do bani adu as a convener ko hai ba ya do khale
sida discussion panel sida koigi discussion do sida aina haibi yadaba haiba yaba kharleba ko law and order se purely state subject ne na harga su 2005 ta state government si karimta koigi tor kan thoga kaimta tawdana ha mi kontra bari mga khak leiba nauri mo kamna daba nung mo thana daba kene do mado shu tawri tawri neba ibo bigi matamda ti ai shom example ma bi ni ko yam kanna karo aina criticize tawning boy wo pham dinate high command si machine high bidu neba congress na dum tawri du shu high command na high bidu neba bjp na tawduri shu aduga sayida akoi chong phaliba mayam singse masi center loi uri baneba tawriba mayam singsi marta kana khitang phagade su moi khangi baneba aduga handaki hogi ba February ki tang 10 da assembly phanggadobda no wali de resign to holli bisu bjp manungi kari gum khara lebidagi ikai shengoi hang tare na gitajen ko tawhun ni ba resignation neba adugi potu samjannadri haibi wanida ko adugi potu samjannadri samjannadabudo center na khangi makha tabadi isu yam hairing de ko akoi su aduda sangsel laga khoi manipur miyang ya pamdo aisu memorandum piri bani unari bani oina hairabdo isu khoi ju khangi bane ba adu manipur miyang gi awabdo no mor kanda government am shemadi phani ka na haisi miyang ya pamne ba usi president rule karam pamde ba even ai shamaksu pamde kara umdra pamde ba kari gino hagadi president rule haiba asigi poshi na tawri ba thabuk se ahong thulu pulai ude hebi wanida aduga amana hujik lai ba khoige kano se nangi kano se bjp ki hujiki lai ba mla ma hoi tangai phadra moi pulle nahan mamang da thambal salen da moi chama thangmi na khonmi na mayam pulli ado speaker na adu gi meeting ni yaure na koi gi shida ko pangang da ngang ma polong da law thabu stung dug da hai dai ni ha dap ta sum agui dap se dap ta le bang ngak pa de dap ta thabuk to ba dap se dap si ma si praja na pam de dap si pam de dap ta le bang ngak pa dap ta praja ngak si pam de dap si pa to polong da law pangang ngang ma thong tem te yaw da agui ojit center na tawriba mayam singsi akoi su mina phaba to su khar su khoi adu yengba taba khoi thagat pa tamse ba aduga nakalamrom da akoi gi state sidu ji thoiba problem sidi yam cheng na harga di akoi gi congress ki matam da gi tharamba char du thokhiba pona ma da gi leiba pona ma ne ba aduda aina mu maduda mu nongai jadui mina adui potu kaidabugi bjp government la lokthok trino shiwa ne gitajen langni ma point de shoi ma potu sum tho ba haibi wane ba praja ware sum tho haibi wane ba ai langni point de ni ko aduga amanda maran season ba dagi amanda do hai ba amana shiv sena de mele sulite government chema shi abun te government kano koi kano sunate ha ko hujik akoi ni ye ni chum na akoi eze साधारण प्रजा मोइना अखोई मनपुर की मियाम की उसकी वारी की खितंग शेप तो वो यार वो वे ऑफ द मीन से सी पॉपुलर गवर्नमेंट हम लादी फगनी हैबदुदा अखोई मेमोरेंडम पीदना रिक्वेस्ट तौदना मोइ मयाम सिंगदुगी लेरिबो कनो मयाम सिंगदुगा मनपुर की मयाम सिंगदुगा सानरनबा होनरनबा अदुगी चेन मचोंबा कोई याव वे वानेबा इज अदुगा सहीदा सिमते आई सुमाई थमजगे बा अखोई की कैदों नुंगदा अखोई की बीजेपी ना अखोई की लेबा सिगी कनो सि डिजॉब तौरयबा अदुगा डिजॉब तौरनी हाइबा एक्सटेंड तौरनी हाइबसे मणिपुर दगी संदोक पाउनेबा मणिपुर दगी हाना पाउसि लायबा
सिगी पोची यामना कोई सरक चाहिनबा अदुगुम्बा डिसीजन लवम खंगदबा मो ओहलिसि अखोई मणिपुर दा मियाम खन म्यूसिक मरक्ता अखोई खरा यावदुन मरम ओरकांदा ngasi awabi porsim legineba si yam shengna koi miyam ne khange kana noba adana hujik yam lu saleidi ai koi hujik asuk yam na waraba matam seisa election gumba tawbugi wakhalo no pokusi rajti hola bo mi ni yengninga maroiba rajti tawmi bo yengninga maroi masaida ai koi gi vote lepkani kaina ade vote tawgani kaina tawrisi masi khoi chainam da thong chabane masi thabakse hujik ihalan bada khoi gi iram dam irebak si kanana hona bama aduna mang da tagadabne ba aduga miyam gi awaba si kong nam hona ga dawne ba adugi matung da rajti kona lakse ba hujik mi lising umari maga tumam samung khang na le ba adudagi mangi mi mayamama adudagi hujik aikoigi ichaino mayamama pangphada phajin gi mayamama adu sigi marak sida karma makhalgi kano no ba sida election gi ponama tawraga maduda miyam na kari khangadagi habse sigi wase miyam na kari khangadagi je khallaga haibana chungane ba aduga tasengna kano se tangai mak phadana khoigi center na होइने PRC extend तौरेन खलसेबा PRC extend तौरेन खलसेबा मधुदा बीजेपी ने बीजेपी की मोई ऑर्गेनाइजेशन से पूरा मांगन जबनेबा पूरा मणिपुर दा बीजेपी की लेबा ऑर्गेनाइजेशन से मियाम ना पूरा लुशन न की तजादु लाखदोनेबा सी सेंटर न खंगदब नतेबा मरम अदना अथुगु मतमदा सोइदना गवर्नमेंट फॉर्मेशन न लाकनेबा ओके मपाना मसा हन पहुन देबा अदुगा तसेंगमदी अखोइगी मणिपुर दा नेशनल हाईवे 102 नेशनल हाईवे 37 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मतमदी लेरम हैंगिंग ब्रिज दा अखोइ मणिपुर की साननबा तारान पुल्ल पुल्ल लालम बनेबा हुजिक आरसीसी ब्रिज सारिबो मयम लंबी पाक्थोइबो मयम इंफ्रास्ट्रक्चर हदक खितंग तौरेसदी बीजेपी की मतमदा तौबनेबा से अखोइना अफब थबक सो खोइ खरा अखोइ हाइबा हाइगदौने तमगदौनेबा अदुगा अखोइगी शिवसेना ना हुजिक सेंट्रल दा कनो यूनियन मिनिस्टर में यावना कोई अलायंस तवेदनसु अखोइना बीजेपी की अदुगी यामना कन्ना मोगी अदुगी पोतुदा अखोइना मोइबु सपोर्ट तोबुगी अतै तैगी वा नतबदा मीना करी खल्लिगी से मसी अखोइना अबा खंगो संगेबा एमएलए सिंगी वानिको मिहो प्रजा की इहुन जी करी लेदिगी सि खंगबी गदौनेबा नतरदि होरेन तांगोय ओनगनेबा मियामगी यहोम लाकोन तम द तागोय ओनगनी पुंसी की बिखमदगनी हा अनो मुजुम 19 नमा क्रिएट तोरकनेबा दैट अदुगी पोतु नंबर मोरकांदनेबा गवर्नमेंट सि लाक्ते बिया लाक्तोय ओके पाबुंग याम नुंगाइजे पाबुंग अखोय हुजिकी एक्सटेंड से तोरकप तारगरि पाबुंग असु थंबिरे बीजेपी से मसाना मसाब हातोक जबै पोतो ओइदुनी मयामदि मरमदि कइनो कर मयामना पीआर से पामनदबगी पोतो हुजिक लेरे अदुना बो अखोय पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबगी सेमननबा काइना लांगनरकबगी एमएलए सिंग मरक्ता सुगाबदा मनाका चत्तना खोतना एदे मोय खरका पुंजिनबगी अखोय मी लेरे का हाइबगी इरांग से खरका तौना अखोय पोट से सिमसु लेरे अदुना पुनमक्सी कांदा अखोयगी पॉपुलर गवर्नमेंट से दुम लाक्वे हाइबगी पोतुनी अदो आई ओजागी दाजेंदा मो थमजे लाक्सेगे ओजा ओजागी अहानदसु ओजानम ताकपिगिबनी पीआर से येंगगदी ओजागी मोतदी अखोय सांगदोरकन है पोसे थमगिबनी हुजिक लेरे फिबम सिदा ओइदा इबज करी दमकता पीआर से मो पामक्तबनो हाइरगदी अखोय हुजिक लेरे फिबम सिदा खुदम मोने पनबिगिदा ग्वालताबिगी इंसिडेंट सु तुम हाइरसी हुजिक लोइसिनदरे दुम कई दमकतनो हाइब्रे इंक्वायरी कमिटी अदुदा काइन तौरग पुथोकना दुम लेरे हाइतारे अद फ्री मूवमेंट की मतंग दबो और अमदबो ओइरो करीगुम खरा शांति पुसलकनबगी शांताइननबगी डायलॉग की हिरम सिददी चपसाना अखोगी खोंगथांग मुखलक्ता अमसुंग पीआर लाखोदगी रोड मैप अम पुथोकते अदुना मियाम सिना दम हमू अदुगा कोई करीगुम अपाम मनकना फोंदोक ngamnadabay damakta popular government से लाखपसे मथौ तारब्रा हाइबगी पोसे अपामदु लाखपदो आई ओजादम गांगसी ओजादुना पीआर से पामदन लैरे हाइबगी पोसे सिगी इंगिचे फंगरबसे करीगदमक्ता मोसी पुथोकनबगी हनकी मुनचुन सेशन डे ऑफ हम सु लैरे एक्सटेंड तौगदरिबनो नत्रगा
पांथोकपा ngamdabasing miyamgi thajabasing madu thingdo matam kharaga lauragadi madugi ngamnanabaidamakta akogi exchange tawrakadri jala kamai thambini uja fen subla sai len haje ke to mang ko fen alu na te ko sai popular government am semba lai ba du yam thau tai praja na pam po na mane du ko oi bi usini ko haina po oi bi usini adu oina hona matam da sai praja je ko gi sai ina haje ke lai chak thak pataba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯣꯏꯅꯔ ꯈꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯄꯧꯔꯧꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯩꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯆꯛꯊꯥꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯂꯥꯏ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯆꯛꯊꯥꯛ ꯊꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯊꯋꯥꯏ ꯂꯟꯊꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯃꯣꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯃꯣ ꯇꯣꯃꯤꯅꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯒꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯋꯥꯍꯟꯕꯗꯤ ꯋꯥꯍꯟꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯂꯣꯖꯤꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤटिक्स हाइबसी तक फन गवर्नमेंट हाइबसी खोगी काय दारे खोगी कंटिन्यू प्रोसेस अमनि दना को अप एंड डाउन पॉलिटिक्स अप एंड डाउन अम कनगनी अम सोनगनी अदु कंटिन्यू प्रोसेस नि आगी ममांगदा सही तरह की ममांगदा कुन ममांगदा अदु ओरम सही कुन थ्रा के ममांगदा ओरम चीफ मिनिस्टर ना कई गुम थवम तरम है ngasi aina sun no pole di yar roy अदु की सही कुन थ्रा के ममांगदा तरम चीफ मिनिस्टर की असोय बदो अचुम बो के हाबि दम तो भोट नै नि ड्रो यानी पोतो कंटिन्यू प्रोसेस लाई ने बा को आइना तौबिरो whatever magi development tauba tawdaba koi kashu ko issue nate hoje adu issue nate tawiu kashu kaide honna biu kashu kaide tawda issue that nanga tariba core issue simadi ekoi khanbiu habni koi je posiko then haji koi na jeni na kuki na sahi ani hena lan tarpadu koi kashu koi kai hani khang ya khangi tawya tawri ko issue that kuki na sahi ani hela ban lan dugi oi issue na koi anu sulu na tari haji ko haji kudam moina naga ki chnaw chna haji na andagi moi kuki na ta ku naga ta lam jinda kuki sang ya rai to kali je si kai na haji ko yeng changi si kai na haji ko yeng changi sum issue state manung je leminari ba du gumba ai koi kai apik ba fruit acho fruit yaw na koi community kuntra ga mari hingminara lei hai ba manung si manung da except manipur thugai na hona riba ai koi ge du gumba team do na ta ba le hori ba team me am do koi moi moi na pami ba apik pa acho ba moi pami fruit me am na pamnari bo kholo ning ji kai no moi development ke do ya ba lei moi apa ma kai lei moi auto kai lei ge je ko ta fa koi na kum na yeng bi da kan da long vision amagi matung na koi thau to mi rom changi hai tare ko adu su hai tai bichok production di koi hai jini di CM ge hai di second khagi wani CM ya matam yam lei re oi re hai ni koi hai jabno ko ai koi mamang da hangana yeng matam da koi 1967 da kina continue process lak matam da 1967 67 1969 73 1977 1979 1981 1992 93 to jana ki lakri ba sahi jiga par kan da PR thamgi mayam ni koi na kup na yeng matam da only 66 days thamba numit cham ka tara tawni ka thamba numit chahum ni fu ka tang thamba numit ni fu hom tang thamba aduga koi gi numit 60 ka days ka thamba numit cham tara ka thamba numit 91 days ka thamba yam tera thamba tam yam yauri hai tare pramani ko adugi manung da kwai sang thamba matam jum yaudi adu mamanga thamgriba PR gi mai khongju siga handaki thami khongju si ko ni yeng matam da koi haijening idi thawoina tawge na tawwa manami na tawena taw poram adum yaw poram ubusna maram kan da koi da adugi penda bu ne ko adu hajin ai issue je koi haijening sam na PR si leheligi maram sangdhaligi maram lebam thu ebako aduga PR je lehelaro ge haraga su hajik leiri ba popular government na maseno hona matumda leiri ba magi majority masing gi kan di adum line thoko pon hebani hajabni khoina masigi leiri masing ji khoina ruling party myam hagi dai ne mamang da governor dai khoi 44th number leire khoi pisan jare sanga se magi khoi mutok jara bani adugi I 22 number leire 25 numbers leire whatever number myam leire moi claim to ri hai dai ne moi claim to ri hai taraga di whatever within this month natagana 10 days 20 days manungda kaigama sarkar same ge madai yar taraga di khoi noi tue koi bjp tue hai gum hai bin gum tai na pramani adu di yeng ta na whatever chandra ki leaders na manipur ki leader political leaders je kadai ho honor to di sai ga khana ne ko adu si bishal ure hai ra dum lure na to si bishal ure hai lure adu den na kwai ngak pa ha ga ju chama na issue that gwal ta bi thok ta manipur muthal wa boi do kana gum mle kharana mai magim letter ta ko letter ta memory da koi condemn ngai ta phil gan lure ro adu ki kashu hauji press amde introduce media ki sinaw me amna ngasi adu ki wayen pami achuma pami haina ngasi amu base se ngasi adum continue koi khong jang le hetar permani ko base adu manipur kangani
thawai kan gani lan thum kan gani miyam gi mute ni 36 point something level lakar gi dait lor kabi ki badung MLA sing duna di asugum ba issues me am thola kan ji hoda to minna silence peter level du di ai dun ni haijab ni ko ado le bi issues ji yam thuna popular government am sem bosu question nu ko ado semak tre dana madu consequence da dum prajas me dum people will be decided people na decision log yakani keno people na decision log yakado pota mani phajana yam thuna popular government am lae कोई पॉपुलर गवर्नमेंट लाना हाई हाइजर इशू तो छाता कदी मोइबु चीफ मिनिस्टर ओइरो मोइबु मंत्री ओइरो तो मोइबु मिनिस्टर ओइरो तो मोइ कमिश्नर ओइरो कनो मोइ कायदारे खोगी डिपार्टमेंट ममगी गसाई खोगी चेयरमैन चेयरपर्सन ओइरो अदुगे दु पर्सन ओइरो खोय अदु ओइरो हामनते बको अदुसु ओइबिरो प्लस सही अनि हेलाबा मनुंग दा खोगी चांग ना लेबा दुगुंबा गसागी इशूस मैम को इशूस मैम जे सब साल मदु जस्टिस फंगना बगि मचु मदु पोय तो बिरमो मणिपुर कनबिरमो हाइबने बको अदु तगाय फदले खोयना मोइदा पॉपुलर गवर्नमेंट सेमबियु तौबियु गा हाइरि जे मोइदा चीफ मिनिस्टर ओइबिरो मोइदा मिनिस्टर ओइबिरो मोइ नुगाइबिरो हाइबनते बको सब साल मणिपुर की इशूस मा थेनबो गनो होनबियु हाइबने बा अदु की पोदो चिंगिम चंगी हाइतारे प्रमाणी अदुना अनोबल सरकार अमा अनोबो पॉपुलर गवर्नमेंट लापिरगसु मियामना पाबि बसि काइनो हाइबजे मोइ मसान तेबो तो खोय नैनम चंगी बको अदुना आई ओक्सनदि सम समना आइनो हाइजबदुनी तसिना मोइ जुग थाइबनि को प्रजा मैम की खोलाव मैम पेद मैम की पुलप हाइदर पाखपदगी तसेना पीआर द सिनबने को गवर्नर सिनबने को अदो गवर्नर सिनर मोजे मतंग पर जुग थाइबनि जुग थाइबसिना अमुक प्रजा सिंगी मैंडेट से येंगा कान अमुक यागद्र कायना सुम होना जबै ममीनी को तसेना मसेना याद यावदा तारगदि थाइबे थाइबम थाइरोना थाइनि बुजु हाइजबनि को तसेना मदु तसेना थाइलरगे खन मोइ तारगदि नहान को हाइजनिंगदि एमएलए मैम जे माफी ताकतना निंगी ताकतना चप चना लेबा नुसीबा मया नुसीबो रगदि नहाना वाइथर मनी हाइजबनि खैजबनो अदु वाइथर ममी जेबो उदे मदो मोइ मसेंगी मरत गसाई हाइजरिसनि तसेंना हजि खोइ हजि प्रजासनि येंगी मेंगसे तसेंना सेंटिमेंट जे क्रॉस ऑनरनि को हजि मणिपुर की फिल्म सी सन सुरबला यामन लाइन खोइ लो यादे हजि पेरिफेरी एरिया दा कुकी टेररिस्टनि लान लंगाबा लान दे यावरबा IDP चिनाव मैम जिंग चिंगों चिंगा ले पाइजा चिनाव मैम जिंग अवाब जिंग नतबदा अखोई हार्ट सिटी दे लेबा कंगुसि बावदने अखोई इकोनॉमी पूरा डाउन हो जदना सि हिंगन भनबदे अखोई इमुं मनुं पूरा क्राश होबगी ममी द लाबने बको सिगी मैसा मैम जिंग जिगी ओबा चाइना खोनजे मासिन लिमिट क्रॉस ऑफ का के दौरे खंगु दबा मियाम के सेंटिमेंट लाकने बको मदुक सेंटिमेंट दो यौक्तिंगाय मतमदा अखोई इसा ना खंगना अखोई डिसी लोबिरकांदा मियाम की गवर्नमेंट में लापीरकांदा को मियाम की अपाम मियाम की खलोन मियाम की थवाई लंचुम मयाम जिंग आफिसन बिरकांदा मणिपुर का हाल तंदू लेताब दुगुम स्टेट अमा फुरु खुदिंग में हिंगनबा याबा लेबाम ओइरमबदो मदु ओइरना खोना मतमदा लो न यादा मो थोक तोरि पंगु सिंगदि लो की एक्शन दा को चपचाना एक्शन लखो पिरकांदा सब सब हान मणिपुर फोटो लो थंबियो हाइजबने बको अदु फुनाय थमजगी ओके सर थैंक यू सो मच आपजन थंबी आई पापुंग आई पापुंग थंगी द लाक्सरेगे पापुंग राज कनो दा चंद्रकुमार लाक्सरेगे ओजा हुजिकी ओजा के ताजन सुम थंबिग्रे तसेंग हारकान ओजान सो मांगा थंबिकी में डायरेक्ट सेंटर ना आदगे हाइ तारे कोई थिंगिला कान कोई स्टेट सब्जेक्ट डायरेक्ट ने को थिंगिला पाइ ता मसी मनुंगे फॉल स्ट्रक्चर सेट के थुगाइरा मदु लंबिदु सेमक पयाना बला कांदा असुमने लापै पोट से लेबा हुजिक हुजिक सिबो जा कोई तसेंग खला कांदा अखोई सोमदगी मतिंग लेना फजना मोइ क्लेम तोबो ngamdre सेमनि कोलेन हाइदस अखोई मरक्तगी सिम लीडर मान ओहलसी हारगा तरंग पुथोगा मोइ क्लेम तोबो ngambagi thangna do leitre makoida ado hujikse popular ama government ama sembagi apam basibu tasengna koigi center da haitare taseng hujik maksi leiramgadra khanbra natraga hujikse makoigi manada marak state mugi political marak ki hosai tai division myam lai bisa koi state ki jo masina maram morge center na khongpham ma step ama hando kana ko yengi jala raka taseng da sing sening be apam basibu leiramani na khanba kamai thambi ne सरकार के लिए समझोगे कोई इनफाइटिंग कोई बीजेपी लेजिस्लेटर्स इंगे मरक इनफाइटिंग जे लोयर मगदि नहाना दुम सेमने इनफाइटिंग जे होजिक सेमद्रि जनो ताकबदि इनफाइटिंग जे होजिक सु अदुम लेरी हाइबने अदो कयामना आइना सुम येंगजबदा डीपली सुम येंगा अकांदा ngasi ngarang je कोई लंबी ब्रेक टॉपिंग से खर उई MLA मैम से माई मागी वाकर सिंह पुल्लगा फेसबुक तक कई थागत पसी उरे ममिंग मथादी पंजर को हाइदी मसीगी ऑल फेनोमेना हाइजब तारे को इलेक्शन मया योरा कांदा पब्लिक का खरके हेक उनाबद नोक फेट तौबा उनाबद नोक छन्नबा अदगी कब कदो टाइमिंग दे हेक कब छन्नबा सोरात खरे हेन तोइन चट खलकपा थौदोक वाथोक तोइन चट खलकपा को असीबग जे दुम असीब कना कना ले हारगा हंगबै फिबम जे हुजि हुजि करगा उबा उरेबा अदा खुइदा अखोइगी मियामना हाइनबम लेयबा
कोइलास था इलेक्शन योगदोरे कोइलास था आनी है हे हाइबनी को से आइना हाइब नते अदु हुजि कोइलास से थाबा होरेबको होय नोंजुगी मियामगी अवाबसे डबल इंजन गवर्नमेंट बीजेपी डबल इंजन गवर्नमेंट जिना हुजि लंथुअमदना पीआर बुरी लाखरे लंबी दी अदुम खंगबिरमनी मैम चटपीबनी नको लंबी नुंगाइबा लंबी अमा इम्फाल मनुंगसिदा गवर्नर बंगलो ममांगसिगा चीफ मिनिस्टर बंगलो ममांगसिगा नतबा लंबी नुंगाइबा अमत लेते हुजि पुरी आई हुजि फौजनजरपदा अनौ कोइलास थावरे अखोइगी सिगी मिनथोंगा केनोगा फाउनाबदो दिपुरो का फाउनाबई लंबीदो अदुबुदि हुजि कोइलास फजन थावरे लाखपदा अदु अनौबनी को ngaraंगुमा थाबा माल अदा कोइलास से थाबा होरागदि अखोइदि इलेक्शन रिंग जे हौवे कैंपेन हौरे लौजैयब आई मिजमनि को इजो अदा हुजिक्सी ममांगदा खबर कइदा फेसबुक त कइदा याम वायरल ओइखिबम लैबनी खोइगी हेरो की ऑनरेबल राजेश श्याम हाइबमा मियाम जे याम कौगले दुना खोइदि भोट मे आदना कोइलास थानियन मसी अइना हाइबजे नते को कसैगी केनो हुजिक्सी सही अनीगा खरे हेलकपगी केनो से सही अनी खरे हेना खोइगी इरान लेरेइसे मे 3 2023 दगी लाप ngasi buki iran sida aina mamang da haijabuni miyam gi da makta ai miyam go punna chatminarage narendra modi na manipur bu deliberate silence amaka differing silence amaka sumta tararoi noi wari chunga ngang oi lai gi base sida ai pendre haidana tholkhiba mla amta puthokpiro aduna ngasai gi adudani ngasai haijabu masi miyam noi khangeba khangdaba nate aduna इलेक्शन कैंपेन दी हुजिक हौरे मरम दे आइना हाइजबदुनी फेसबुक त कइदा उजबा हौरे माइ वाकर खरगा पुल्लगा हाना चही अनि मखाइ सिदा अखोइदि कइद nganjaroi manipur gi issue अचोक थिना मी लिसिंग फुगी मतकता IDP गरोइना internally displaced persons होइना रिलीफ किम दा dignified ओइदबा dignity याउदबा लाइफस्टाइल हम दे हिंगिबा मियाम जिबु कइद खंदगे चही अनि मखाइ तुमिन लैरोगा अखोइगी मयामना दुम तुमिना दुम फजगिनी अदुगा अखोइ मु थोला लोरे हाइना लेरंबा एमएलए सिंगसे हुजिक ब्रेक टॉपिंग हौरे माइ माइ केंद्रदा मी पुंजलगा नोफेट तौबा हौरे बा कैमरा ममांगदा मसी आई वखंददी but I beg to differ from Pong Tombi ko with due respect election se moi noi uba manjale ba khoi ruling dispensation na leiba BJP ki MLA sing sinoi u khalak pa male ba khoi ji government sem ngam maroi adagi Delhi na jo hapak to mandre khoi yam thi yana dram na adoi thari election ji any time to we abi phim noi adoi thari mayam bang da khar ga chang ho dra ga khoi ji vote ka dong mandre ji lei phim ji da Manipur ki phim ji khoi na MLA oi ringai da khoi ki term da khoi government double engine lei ringai da thok pe irang ni na khoi ji vote ya dong mandre ai ba ki desperation na ma yaw ba man ba mong ma de sat khre ba surbala ai is ma sei opinion ko ai amal opinion ni ko ai ju mi ni mi cham ne ba ai mi cham mo in ujaba ai ji view du ni infrastructure to fail ni law and order situation laksen ba governor rule laga president rule la kana kitang pare mamang da pura complete failure ni aswai da mi ma pura mega asida halam mega ari adu lu tau rega imung da changa maga soim ne kai da ira ira di broad daylight da changa ga makut ma hapun jalla tawro mi ba complete failure of rule of law and like state constitutional machinery is complete failure ra kan da lakhi se miyam na khang he ba madu double engine BJP matam ne se adu already double engine ji direct involved to MLA sing se ai wa kan da di hauji yam desperate wa ngane ba ka BJP ticket to bol laptop ju adugum to so mu problem nei gum to adi hauji miyam na ju khangum to tested chu oi gum to aduna election se ai wa kan da di नक्सलक मान बजे मोइ नोइ ने इंगित पीबा माले बा ओपोजिशन तो खरो बा और सेंटर की टोक से बा मोइ दि मनुंग लेरि ने खंगी ने बा अदु गाइ थमजर ओके द थैंक यू सो मच याम नुंगाइ जाई मतम से लो छले ले ले ते पाबुंग दा अति टेंटक ना पिजे गेरो बे गोइना पाबुंग थंगी ai de ma samai to miyam ne president rule pam de basi masi akhoi gi government ama lagna ba hona basida BJP ki MLA sing sin bhab ta hudra ba si matam yam leitre ko tang tarang ni thu bogi mamang da kari gum ma khoina phima ma semodra ba ko masi matung ta de marum pa ngoi na kangro yam lu du jan
ก็มวยมีมันก็สร้างพม่มดูแน่บ่มันดีอีชายน้องแม่มสิไอ้คุยกี่มังอะไรเราเนี่ยว่าสิทำตะกี้ก็หัวตะกรีตัวด้วยนกขังเดบ่อีชายน้องแม่มสิเต็นชันสิconflict si sahi namit chanipan ga tarani shure ga si je ga si thar ga namit chanipan ga tarani shure ba dra si bu mayam na gi bu mayam mang gi bu mayam hujik sab thak phang na le ni mayam ma sai sta ka khoi gi phensa tomba leader oi ni ka na ha se ma si miyam su khangi tang taragi ni thoi madum dei ni ko ai masih hiding dewa awa senderna so moina sigi sansi longwe longne aduga amana akoi ki kano lambi thauri ma ta ho ma khullo gi thauri hura bane zakhe do oi da ma sum cha bra nga de sing ho tai dra ko pangang da nga thau tien do do je si su praja na khang ye okay za aduna hojik la chani se manipur meam ge pa ma se president rule pam de saka sema pa me si su yam kan na heta moi la phani hai bana te ko ada hojik le bi se da president rule gi government che shina tawri ba thong si su meam na pam de ba aduna meam se su ki mating ngol ga le bi si da kidang akoi gi kidang sa phagadra na mayam na du gi khan mai wani aga saida thodona akoi gi yam na kan na du gi kan matam leitra ba pona mane okay thank you so much am nungai ji miyam ji ngau ra ga leira bani aduna hujik present rule se pam dram dana ta sek na koina popular government am la haning bagi maram si miyam na hujik thoi be irang si yam thuna loisin haning ba tang du leita ba la haning ba solution pura haning bai tare aduna quite priority se masina ha ba tare masigi pot si up to our satisfaction peer government sin tabak tabada ya koi popular government dun hena koina nakna chat pa ya ba koina hena pa ma sing phongdok phongin da ta na dana ya bagi mahak to mo come back to honing pa ya pa ma duni madumaksu akoi gi leiriba popular government se semak taraga su leiriba legislator singna lawga ba thodang ki chapchana khangbi batare aduga akoi yeng batai karam haina extend torokadra natraga amuk popular ga minam semak pese silanga kadra habe pochima adu masila han ge hai taraga di koi gi leiriba legislator singkina su number matik chana chapchan le makoina punjin ba amasung makoi gi mating makoi gi akoi gi unity habe tare madu magi su yam chapchana tangai fada badu mundi adumak leir habe semek senge with this not ngasi ge koi daloki program si mata ngasi lo sinjare ngasi gi program si besaru ga bituna pung fan be damakta ikai khumne jeri panelist ahuma papung tombi uza GITAJEN uza CHANDRAKUMAR bo notice media tv me kedam kason thagat phang jeri hayeng su sung soi soi da lamda mase thoi ba tongan tongan me su singi matang da khana nen bigi tanja do khoi gi daloki forum na puduna lakje ge miyam sung soi soi da na mi deng tabiu pumnong pamukana kurum jeri